Good morning, Manipur. Welcome to the news analysis of Northeast Window Television broadcasting live from Imphal. Ngasigi Manipur Fongba Paojel Singi Marueba headlines in Kanana Bugdam studio election with the library. The renowned journalist, executive editor, the Frontier Manipur, Oja Paojel Chaoba, Oja Putaram Nokchari. Oja Ngasigi Manipur Fongba Paojel Singi. Almost all the newspapers in the major headlines say koi na ani bhagi bagi strikes Thobal district or mading as the entire Manipur the Santo M Manipur Pumba general strikes kaure habani lakchani wang de koi Manipur je conflict ki marak sida angang koi gi na ani bhagre aduni strike among lay hayang among strike atopa musulak pe ban namuk lay ban by ban conflict by conflict aduna praja se huzik 500 days hell of war leading ay marak charang naba khurang naba unrest of economic activities down to political unrest of amna complete unrest state lay bise khoi kayam kuina legini ay bo hangduni maside state ki tawfum thokpa thabok sing yam thuna tohningba aduga gi center gi leaders singi moi gi intervention yam thuna toroga please give a chance to peace to the state of Manipur osa ka habini yam chume koi host na habiri se adu ngasa habiri duna numit changwa helabe koi gi matam mamu oirabani na koi je kyam kuina mai thak ta thamdoino haibadu gi wahangne miyam na hangise huzik akhoi na ani phagriba hojiki amana thadoraiba masigi leiba episode incident se amo khaloi haibusu leite aduga stegi hen tongan ba thodok myam su thokhiba yaure akoina state ama haibase karino haibase di akoi punchi se ngak sen ngani haibane states na number 1 yes India constitution na pirize article 21 na pirize right to life haibane mioi khudima hingbai hak manana phangba amadi hingnana bi hak phangba haibane yamna marueba adugumba fundamental right ama haitare aduna masigi Manipur da leriba miyam sing sigidi India na piriba magi constitution da piriba khudong saba singse Manipur gi leibak sida leiba miyam singidi constitution je sanaribra natraga sanadabra masigi wahang sine amu hangningi se atopa lamda karigumba irang thoe numi mangani thoe humni thoe tarani thoe adubu independent India da after 47 da asuk kuina irang torokpa haibadi between two communities hujik leba kamyamna communal oiba khoigi irang leisida violence leisi akoina India ga khoigi partition tawgiba matungdadi aina khanjabadadi Manipur gi irang sina ji kwai sang malangone en khamada adusu karma lamdano karma matamdano khoigi Ukraine da chala kansa Russia da chala kansida prime minister na khoigi mediatory role lodna adagi atopa irang thokum famda malem gi tongan mafam singda akhoi gi Modi gi magi makhal gi diplomatic oba mission me am satna khotna tawre adu eta gadi atopa lamdana mai chakpa yengenba yuwa habi yengenba lan tawba yengenba akhoi gi lebak sidadi ima lebak Manipur gi dadi akhoi si sumai sum mai thak tango thamirisna kari maram gino oi laktre haire laktrabo kasu kaide koi wahai matang hayak triba natra koi tangai phadra kan da chin ni kangai ba sigi maram ji kari gino kari maram gi damaktano akoi da suk kuiba miwat minai tholeba kari maram gino akoi da hujik asuk wahaleba wa je kar mo kuano haiba kan sida no mo ge chaga taleba mioi sing amadi akoi gi BPL below poverty line da leriba yamna awa phim da oire haibadi pochai chana thana badagi hauna akoi economy se loinamak so yam ang pathak da sonda bakara ma sonda banu India da akoina khwaidagi first taramani pochai maman wang bagida inflation rate aduna
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯨꯛ ꯄꯤꯛꯏꯕ ꯂꯝꯁꯤꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯔꯛꯏ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯇ ꯑꯥꯔꯠꯁ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯃꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯄꯣꯔꯛꯏ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯇ ꯂꯩꯗꯅ ꯀꯨꯟꯖꯔ ꯑꯣꯂꯦꯝꯄꯤꯛꯁꯇ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯋꯥꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯡꯆꯠꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤꯡꯆꯠꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ असुक कुइना निमित 500 हेलक्प कांसिदा मियोय क्यामा सिग्रे मी 50 होइना डिस्प्लेस ओइरनी हुजिक लेरिबा मिसिंगसे अखोइगी ngarang nahan yam sawa 37 degrees ki yopa manipur da mausai khal kayak pagi akoi su akoi saruk thungai bunina adu ma matam sida miyoy sing duna kamain tawduna kham godagi kai charam godagi ai oi ke chamani ai gi family do ai gi imung manung do ai angang ai nupi ai halaman orambe madu do lebam leitana amuk chelak kan se mafam amdagi amuk punchi se leitana hogdaba haitar adu tagedi abda khanbi uni isai sana ai je je ai leba yum je leitre natraga ai je ai leba thok sinpham si paiba ngamdre ai amadi ai gi ai nupi oigera ai cha oigera ai family oigera masi myam se muk puluk hauna mukte muk hol pa hai bisibu karama mongi akoi gi makoi da phawung gadage ithil lama haitar ne ko aduna bu koi keno da akoi gi relief camp sing da koi gi suicide tawbagi magi wakhalon polaiba suicide tawreiba huran jinthi gi mong lai we hinganreiba sida lebak sida aduna kang khong charwa a failed state haiba da haiman ma thok trabra haina khallabane keno se matam siga hauta gadi adu hujik lai film sidi akoi myam nong numagi akoi gi putharak pasida puthabasida hen hen jum putharak pra haina sai host na hangbigiba wafamdu adumakne ne khanje karigino haiba kandadi there is no relief in sight still karigino da akoina akoinga sai fundamental oiba duties act article 21 gi wahan dok manipur di leitre akoi hingba gi hak leitre leibra ne micham gi di marup leitaba koi sayok sang kanglai pak aina haiba isei ma leibani koi isanda ki yamba location sakpa adumak ta koi sum no hom leitre karim sa hom leitre koi set na sanare haiba gi pot da leibak si adu film the yorobra haina smain thamjage hai koi manipur is indian state amani aduna lofum thokpa in the central government gi thaudang singdu hen speed up tor kan manipur se santi ma pina bhona si manipur da leribe praja sing se akhoi we are completely unrest akhoi se right to life se akhoi khongong noraga akhoi mafam marang khangdana leire aduga intervention se to biu haibani matang side khogi chief minister gi the manipur government gi side gi de khoi all political party meeting tawdana aduga khogi filler thadana hani si rescue tawna bada khoi tawbai aba tawdang chi makha chathari hana zum report toba newspaper and other media outlets in dan makhone thengna jai tawbudu bo khoi speed up tawra kanda masigi solution si purok plus masigumba mayam se sum mathang chathana leitanaba yamna thuna manipur da level conflict se resolve tabiu where a part of the indian union hyper often the ozan thambirse ozam mathang se koi narol thodangi cover da yauba headline amani september thada panchayat election pangthokani haikhraga pangthok tribak karigino heramani samna harabada koi election pangthoktre panchayat election pangthok piu right claim torokpan india se am chawi ado ngasagi efficiently india si lengak nabahona matamda atma ga ne mangba mangsuja 70% of the population of the indian states village ta lebini na masi fazana efficiently akoi administer tawge lengak ke haibata gadi third tier of the government akogi panchayat raj system se lebe darkar lei haibasi mage wakhalun noi bene experimental based of mage wakhalun noi bene even the active principle of state policy gi article 40 the organization of panchayat system gain le rakanda ngase akogi schedule tongana thamdana akoi makha chathadana democratization process se concern na bkhona rakpa akogi khongjang do akoi se leiri bene adubu hauzik panchayat election ji pangthok tabani na democratization process ida isana strengthen to bo mot singjang ne ansel ma pangan solhalle ma pangan solhan biganu haiba claim duni to reso ja kai habini masine khoi yam noning ba state of affairs haije batare ko
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯦꯝꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯏ ꯗ ꯂꯣ ꯃꯦꯀꯔꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯞꯄꯔ ꯍꯥꯎꯁ ꯂꯣꯋꯔ ꯍꯥꯎꯁ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯁꯦꯜꯐ ꯒꯣꯕꯔꯅꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯠ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯆꯨꯛꯂꯤ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂ ꯊꯥꯈꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯑꯋꯥꯔ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚꯁ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤꯕ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚꯇꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯟꯅꯔꯛꯄꯩ ꯋꯥꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕꯗꯨ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕꯗꯨ ꯂꯥꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯜꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯁꯣ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯟ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯑꯣꯔ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯔꯥꯖ ꯍꯥꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯣꯔ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦꯔꯥ ꯋꯥꯠ ꯑꯦꯚꯔ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯦ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯅꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯞꯄꯔ ꯍꯥꯎꯁ ꯂꯣꯋꯔ ꯍꯥꯎꯁ ꯇꯧꯅꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯁꯔꯇꯟ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟꯠꯁ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯆꯂꯥꯏꯔꯤꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯇꯝꯒ ꯆꯨꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯔ ꯗꯥꯏꯅꯣꯁꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯦ ꯌꯨ ꯑꯦꯁꯇꯒꯤ ꯈꯔ ꯏꯪꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯖꯔꯃꯟꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯖꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯁꯥꯎꯠ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯈꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯄꯥꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯝꯕ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯃꯟꯈ꯭ರೆ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯚꯣꯂꯝꯅꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯊꯥꯕ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯂꯦꯝꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯈꯟꯅꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅꯕꯨ ꯂꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯄꯦꯅꯦꯜ ꯀꯣꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ CRPC ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ BNSS ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯍꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯗꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯎꯀꯤꯜ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯖꯖ ꯃꯌꯥꯝꯅ DC ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃ ꯐꯥꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ IPC ꯀꯥꯏꯅ ꯏꯅꯔꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯅꯩꯁꯦ ꯀꯥꯎꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯕꯠ ꯔꯨꯜꯗꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯥꯁꯣꯟ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯁꯦꯜꯐ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯁ ꯇꯧꯖꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯣ ꯃꯦꯀꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯐꯅꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯍꯦꯕꯤꯇꯦꯟꯁ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ 360 ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯐꯪꯅꯅꯕ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯣꯡꯅꯁꯨ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯐꯪꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯂꯤꯇꯤ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯑꯥꯏꯟꯅꯁꯨ ꯌꯦꯡꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯌꯦꯡꯅꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯟꯗꯔ ꯗ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯒ ꯔꯤꯛꯁꯣ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯑꯃꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃꯗ ꯌꯦꯡꯒꯗꯕꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯔꯤꯛꯁꯣ ꯊꯧꯕ ꯃꯤꯗꯨꯗ ꯍꯟꯗꯅ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯡꯅ ꯊꯥꯒꯠꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯗꯤ electoral process ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯈꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯏꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ sovereign socialist secular democratic republic of India 하이나 하이브 포스팅스다 아코기 레이버 아코기 electoral process 레팔로이시 democracy 인간지 디레일 도시 하이타가디 मंत्रीसे दुम कोई दुम विवाह हम के टाइप तो अंदर सोमना दुम सही मंगाई पाई रो अदगी सोमना MLA सही नहीं पाई गया ब्रा काइन तो ना इलेक्शन तो दबी दुम पाई भी कई कई so grassroots administration की वहां लोग से कई ले गया मरम दी आइना आई elected ओइब मी द आई गे मागे चेंग की वगैरह मतलब मागे वर्क की वगैरह ना तक कोई की PM कनोगी कोई की उदिक में हम हाइना रिबा नोमगी थोक सुरिबा लेना वर्क जॉब कार्ड की गा पिने खोनरिबा MGNRC मनेगा की कोई लेरिबा स्कीम तोंगा मसिंग से इम्प्लीमेंटेशन रूरल थाक लागता गदि इम्प्लीमेंट तो अदोम नत्राव by the grassroots कोई level दा अदो तौना बंतने rural development and पंचायती राज ने ministry में थमिसिदा अदो की पोच दा कोई की तोंगान बा sections में आम लग रहे but अरोई बदा उसे की हारिबा आइना आइगी मिहुचे elect तो दबिदा मसागी पिबा फम की टाइप दा सुम थमक तागदी
masina asengba keno odoribra akoi democracy gi wahandok leidoribra yes nataga leidoribra democracy hingansi democracy gi singjang ni anthat pigano haibani za masigi sinanga sagi khoi gi prajana hangba mogi right ni hana claim tawjaba vote amani election to biu niyom chumna to biu democracy hingan jai bane sida muka aina muk hangna haining is na praja gi duty musle akoi gi politicians sing social activists sing social workers sing maru oina akoi praja sing na tawgadaba duty musle akoi hojek se panchayati raj system sida hojek elected authority oigadori se alternately nupi yama athang da nupa ma nupa se khoi alternately tawraga leira masi nupi hapchalai se in other sense nupi hapchalai se ko women empowerment harene but in real ground da kun urisidi nupi se khoi gi nupi taraga su dum mai nupa na chenba adu nupa taraga su nupa dum chenba nupi is just a rubber stamp aina leibdo na khoina akoi real world ko thengna le aitadi democracy without empowerment of the women empowerment is meaningless useless haijabane swai zakre hai oigi india have lamje child marriage to me lam amne koi ding da yes wa adagi post moigi independence amadi pre independence period sing sida oigi nupi do nupa sigre amadi maje hapsala kan mai thawaina sati gi chanabi thome pot lam amane okay the indian state ko tongan history me am le kan kui wina trina am seng hai kan da learning wafam de india da leriba akoi gi magi political and social system sing se ta seng hai kan da di amna akoi gi chanaba natraga charandaba me am su le ngone manipur gi lebak mani north east ki leba nusit ka ko sit leba nusit sing siga aduna akoina tamba yaba se karino haiba kanda manipur gi di hanadagi hauna nupi angang mai bel hajaba tare ko mase akoi gi lebak sigi akoi gi manipur gi society gi backbone fabric si makoina ngai bane imai bel sing sina larik haiba haitaba sina amane adu thamoi dadi manung dadi lingyen do imai bel sing ne akoi ngasi lebak si pukat pi sai ta hajaba tare nupi lan gi wafum haidra su yare ko aduna masigumba tongan ba akoi manipur dadi nupi gi leba magi role se yamna chawi amari lawnu su lai yes cutting across all communities ko nupi gi thodang se aduga yamna lurba tanfam da su akoi ga ups pa gi matam da su amai matam da su hujik su imai bel sing sina forefront ta mamang da tho kan sida akoi gi misam adu to we are adagi lebak ta adu to godabani sandi porkadabani isai isu sing thadok piro haina lambi da dana phamiba amatori sing je amam thakadadi nupi ki kenona role na nupa da gi su henna phajaba role am lawi nungang yarek pada su ima karam lam dabu india lam dabu akoi nupi ngang na lambi so ko tumma kan sida moi khun ngang ko je kana kai re gam thabi bune manipur ne leis aduna ai akoi di yama so thong thok pra han kale imai bel da makta adu politics la pa kan di politics have kan sida bu nupi je adu matik sai chade have ka ki wadi to dana hujik le film se karamba rajniti wala like have no pa adagi gyan ta bai bu matik chan tholai gena manipur gi nimit chawani helaba kan sida bu karamba mla mantri sing thola ka law de ge akoi se hingbagi hak ai matpi de indiana swine to na akoi se step motherly treatment ta thabak to bi re akoi ji wahal kari gino swine no ta ge manipur ka do ta ge akoi mla oi ba mantri bu lepsar ge haina makho pong na log te kari aduna akoi na gender amada bias oina yengba miyeng su hana lerambe but ai motadi manipur have lam study equal opportunity amadi akoina respect to godum lai tawku togini adu electoral system have study masigi lay system study miyam khangada wone ana vote ta kada tawri khangre ko adu khallidi miyam na public na khanmane nupi wo no power ana nupi gi reservation thambai na
India is the kind of Hijack Sati Nundi, Adu Miamgi, Nupi, Hakta, Adu together, I am not toning in the Wikipedia Musulevene. Perhaps more constitution right, more in a machine Nupina bullet equal participation, Haitare, Adu with the Magda, low sales, Torpaka, Nupi participation, Europe, and for the rest of India, India, local, it's not even enough. Akoju Nupising, women's reservation bill, Adu Meama, Actama Levin, Adu Makada. MP sing ma'am. Shemek but low money. Adu Manipuri, I believe that Nupi masi rubber stamp when ID Uzade. Adu Nupi Magi, the Makta Magino Panachen by the Masan Town, Nupagi the Nupinian by the Masan Town, Masidi Kari Hajabatare. Coordination and Hajabatarico, matrimonial Luhong Matunda, Yumpala Matunda. Nupaga, Nupiga, support on our habits, the family may point Nupi in the Bola Nupaga and Chen the Via habitually Tinatra, singing the habitually. I must see canon, my Magi, like system, the Mutung and Tower, Potamane. Wait at the end, equal opportunity and delay. Right now, must opportunities, Pazina packet patagadi, Akoina responsibilities, Matik Sana, Pangtu patagadi, Miamzu no agony, Akosh no agony. Level Sharawan. I don't mind them. Hi, a quiggy Nupizing Sidi, Quangchet Laga, Kai Tantoga, Kaitil Pamakanda, economic activities in the socio political issues, the political issues, ma'am, the front runner or Kanda, Manipugi issue, Kaya thing, Nathan Lak, Masana, Marom Dom, a quiggy Prithivina, Tamjinanga, Ima Bill Natani, Huzixodum, Lamjing Duna lady, Harbi, Ima Ben Sing Sida, Sagi, Panchati Ras system, the Piriba. Makogi equal opportunity piribase sagi coordination and help toba mayam sinnatabida masa nupi se vote khomba se help tob na tab direct front nupi sina chathara kan vote khomba adak ma ngasai nupa na torom bathabuk se siga chap hena natraga drugi hena ate sphere da tori pot singdu hena tohon bakan da nupa sing hena kogi help tohon ba sajo pening butugi wafun dune thamjari se du rail ground da sagi nupi sing se ko behind the politics ki ek sigi political equality se sig jaga asida kogi ko protest torom dai dadi imai ben sing lamjing ba aduga kogi assembly dadi imai ben yam pham da ba adage kogi panchayati raj system da nupi tarasu for the sect of nupi tarak pagi nupi gi alternate tarak pagi nupa sing na nupi dong hak ang sain hajab rubber stamp gi mong di yeng bai wakhan si nupa sing gi mind si de thadok per ga hena empowerment si da sanction si ai ba wakhan dunia na thamjaram base jamakha se kogi headline amaga leri center gi luchi basing unarubada maitaina ST da chanba maram chai haina phongdoragi lengakna recommend athubada tobiyu haina kogi Meitei tribes union gi oja churamani na phongdok perpune haujik se oja Manipur se wars like state ama oibanina highly militarized oiba state amani na ina loi more than paramilitary 60-70,000 deployed oraga lere sigi state of unrest state of war like states da akogi aina kijari se Meitei na khoina ST tan base pire kuki gi political priorities leiri makhoi jo gona pire naga gi political priorities lei masi jo khoina solve tawre kain hair kan Manipur si lan gi opportunity si lowra kanda Meitei gi apamba gi policy su khang kanda for kogi leiriba state ki territorial integration thuar kanda highly militarized toksala kanda state se kai gi drive gi kogi chingnaba or hypothetical kari khara sagat pa yagadra adu ai headline se lojara ngjaris Manipur gi thugai wi matang siddi hujik amon le kai ren lo ya ran khale okay kai ren hai at de akoina hujik angang ani mangisina phagrisina example sekmai hindu pyadre adagi atopum famsingda torbung de hindu pyadaba natra adagi somna hakan lem khongda ko hin be da gumba aya mafum loinamak magi zone lai gren buffer zone kan hanis okay adu eta gi akoi ji buffer zone
लेता गदी बफर जो नम थमकता गदी लेबाक से अमखतंग ओरिब्रा हाइबा क्वेश्चन वाइने मी मना राइट टू ngasai amuk constitution da hanjin jaraka right to reside anywhere within India haibane India pham amada Indian citizen amana mana charing ma jaga mana lening ma jaga leibi khudong sa pi haibane constitution haise adu oi ta gadi akoina akoi isai lam si bok da chatpa ngam da ta gadi den karama mongi phim no jik leise huje angang ani ji ju moju khangna sangri ni natra pharam ngadra hana security sing lem daba adagi matik sawa moida highway na lei tabagi waini admaina lei tab kyam yame singmai na han ama sangi ba gai thongi ba adu phangri nupam samu nupim samu ko koi chamin na bu su hingna phangre atop atop example me am legre adu ita gadi akoi gi leiri ba ujik akoi gi border haidura kai haiduna buffer zone haidura sidaista mi ka senba senaba leiba phim ma mathau ta rain khalle mi myam ji somna sangi dana ba tholok na ba tholok pai tholok tre ko tholai sina mu taseng hai kan de akoi gi lojing ria singi phom sing sida khut thok na ba attack to na pa simal leigre lines are drawn sem dia bi ngam ni manam di akoi gi koi kram sing ngare a line karamba line no ha kan angang ba lei ma ching re koi si de han lu ba phak kan to ba asom da ki su som la pa kan da khudong sa da ba adum cbi ba gi adum angang ba territory without emotion da ani kha do le re maduna adu gi line de han lu bai ne hujik mi ani koi no na ani phag ri se adu gi na drop moi changjiru ne ba akoi gi le ba akoi jaga ni safe oi ni koi amtang ina option tung thillo ge magi smain to na adu gi exam le khole na moi de adu khalo na changiro ne ana mo koi ju kyam kan na blame to do na hai question no from di khwai de maru di akoi gi thawai ma khak every life is valuable ana government ki di magi khwai de maru bis di mi ku di ma ki magi life amadi se magi lai ba magi mayum makai masik se tek ta kai na thambai ba se akoi government ki di mathong na tro adu ita ga di guji akoi gi leiriba issue sing sida akoi na sai host na haibi ki ba manipur ji machet ta do ri bra for example competitive exam thare competitive exam se only maitai gira or masih ku ki jo bra or only maitai ga naga ga maitai pangan ga kano ga nepali khatang na tawya ba adu gumba post oi bra cookie singi right to equality amaso mo PDP ni as under the constitution okay for example MPC habi ne si cookie na thawa ya tabra everyone can go for that adu cookie ma manipur la impala la kan si mana phamang ngam dori bra issue di adu ta ga di manipur sa de law se karam no question na hang ba ya se akoi na paliba ain se karam makhal gi ain gi makhada pal akoi na hana lengak na punishment posting haina miam je maitai sing je or officers bureaucracy labor sing je ai di lang atra ching da lang kaina haidra huiti yamna phaba mudi ching da language kana na thopo order lang dori ge thopo ya re except atop communities akoi leba naga veteran adagi kabui singi leba miam kabui na haitare ko maitai pangan sing leba si kangu sing si akoi gi neutral labor sing stain lang bai kudong sa le bra akoi maitai ga cookie ge di upai le te cookie ju som lang pe ara maitai ju top pom sa pe ara ana si gi film si di manipur si karam film le ge segai di hai de bra segai de kem to di ha ga na aingon da amtang enlighten to bi ma thau te karam makhal gi segai da no karam makhal gi administration the lapses karam makhan gi lenga sason no haibu ki ofum dani wai na hangjari se ken india dam da thok na tri pose thok ta ga su matam kha da specify taw do for example gujarat ta thok pa kan da to akoi gi national security advisor ba ek double na irang mo thon da bida losing ri se adagi ne ma su hawri se akoi gi kano mai kano to wai tare ko mai popularity ho wai tare aduna
हुजिक लेबा तोंगान तोंगान डिमांड सिंगसिदा अखोइना येंगदो मि येंगदे इंडिया गवर्नमेंट ना कर्म मखलगी लालोंग तौरकानसिदा हुजिक मणिपुर की लेरिबा फिल्म सिदा हेना थुगाइबिरकद्रा कायदी कायरे हेना थुगाइबिरकद्रा हुजिक ऑलरेडी बाइफिकेशन अमा लेरे लेतब नतेको हिदा लेते तदे कराम थोपिरोने मालम टाइप सपिरो दुगा अदर वाइस नासे को सिदा आइना हाइ वाइस सिदा लाली हाइ तागदी प्रैक्टिकल ओइना उत्पम मथौ ताय अदना मसिगी लेरिबो केनोसे मी यमना याम पावरफुल मी यमना हाइ तायको यामना मपांगन कनबा हाइबसे मा पॉलिटिकल नेन हाइरिबसे माना पाइबा चुकलीदा आर्मी सिनबा ngamगे ngamba natra mai chukli navy sinaba ngamba magi chukli da india ge leba sel myam resource myam redirect to ngamba magi direction makha da fencing to ngamba of 31000 crores ko adu taragadi masigumba mi sing sigi mogi powerful oiba mogi entities oibina makoina manipur da yingba meeting amade mona kari plan to rigi haibasi miyam na amu khandam thoyo kari maram gino akoi da asuk kuina akoi gi numit chawani hela basida akoi gi miyam se aina amkan haire ma india thokriba mom thami aru tagiri obviously nasai host na habit mana plan am lita ga hujiti bifurcate kitang tawbani trifurcation am tawta ga tongan ba community se masu magi thamro masu mai section am thamro masu mai section am thamro aru tagiri akoi satpada train lakpada oigera adagi act is policy gi oigera adu nungai satpa yabam lere ha tagiri region am se tongan ba community sing occupy to tagadi area of area domination je aisu naga gi lamda naga sing responsible oiba cookie oiba mate oiba high problem kana gum man lairam tagadi kamai to antane have the possibilities to later bante ngasa host na have mana adu tagadi indian state sigi manipur plan toriba divide and conquer gi oiba oibara na taga mi sing jidum ngahol thamai tar adum sense of disturbance adagi taurisna karino hayeng laktusna karino adu ma se wahan khanma ngamandabagi film chile tadi horen sadu je karino hoi hoi myam kha khanma waine mi khana khanma waine mi khana khaliji aya man khaliji akoi sawo yawna khaliji horen kari sadori ngasi hayeng gi khanmana akoi gi sanaton gi sebani jenge lairabagi laimal ne ko ana lairaba awatpagi punchini चाक थुंगदे फी थुंगदे हैबनि अदु तारि हुजिक ले फिल्म से लाइव गिदि चाक थुंगदमना फी थुंगदमना अखोइ केरोने लेइद्र पाउं आराम समरेंद्रना इरंबा मयेकने मतम दुगी वारक मतम हाइबा तारे को माइन ताजे अदुना मसिद अखोइ लेरिबा नामी शिनमि सिंगसिगी अखोइ लेरिबा मियाम सिंगसिगी दमक्ता हुजिक सुक वारिबजे अखोइ लाइव पनखै खक थेंग कानसदि चाक सुंग पिजद्रिनि चिंग फंगद्रेने गैस की ममन क्यानो सुपर फाइन आयन चेंग से माई ममन होगी मैते चेंग मानरे अदु अखोइ हुजिक लेरिसे चिंग दि खोंग न पीनी लेम न पीनी केजी 35 पीनी हाइसे मैते चेंग स मान तागदि अदु लेरिबो कानसिदा करी खेनाव लेरिगे अदु नहान अखोइदा ngak khriba हाइवेरिबा सक्खरिबा वासक नाम दु काइ जखरबा इंडिया गवर्नमेंट पिगिदा चिंग नत्राबा होंग सब्सिडाइज रेट मणिपुर क्या फंगे बोरादा लुपा लिंग अनी हेलमनी हूँ अदु तागदी केजी लुपा यांखै मा पी तागदी करी खेनब लेरिगे चिंगेन दुगा लानिंग फुमदे हुजिग हाइबा तोंगान बा केनो म्याम लेरम बे अदु म्याम से अखोइगी अवाबदा असुक म्याम वागिदना अखोइजु नोंमै खनबा नोंमै हिंगना होनबसदा अदु सुम बन ब्लॉकेज ना याम वाबसु पीरिनिको सिम फैक्ट अमनी अदु हुजिकी मणिपुर की लेरिबा इमा लेबा की मियाम सिंगसिदि खांग मथक फमग चमानाने मसीसे याम का हेना फमक तागदि मखल अमगी अक्टोबर रेवोल्यूशन हाइजब तारे ओके मसु थोलप याब्रा अदना मियाम खांगबगी पनखैसे अखोइसु खांगन लेने खांगबगी पनखै वांग लालक तारगदि मदु थोक तुदि कनाना मदुगी रिस्पांसिबिलिटी ओइदनो हाबदि खन्ना तारे को obviously trifurcation or bifurcation or any division or any disintegrity leitanaba akhoi sarkar na matam chana ek to bom changi praja import in the government center na
state na khoi matam chana intervene to bo changi haibinu jana haibinu se oja mathang ge ai state ki haidre state ki haidre ai state ta thajab leitre for me maram di in center na to ko to su toroktre state ki di kari tori go so khoi ai oin di I will say that khoi labor state city khoi state amun di leitre na amai thamjage Zamathang ki headline se pokna famgi ngasi gi main headline ori akoi Indian Army ki Chief Upendra Trivedi na haigi base drone gi dagi bomb thadaba kuki militant chamapan changlak pagi wafam aran ba ngaktani hai ngasi dagi matam khra gi mamang da khogi Secretary Advisor Kuldeep Singh amadi state ki intelligence ki control room da ke khoi thadorok report ke batung ina khogi 900 kuki militant sing changak to Manipur ki periphery changla ga khoi attack to kani habagi chingnabal leire haidane alert pira kanda Manipur da khogi tang kunipan se angang school ka de economic activities am lepi sigumba unrest mayama thoklei se mase India government ki natraga in particular Indian Army gi maike de ge khoi Manipur praja da sanabiri bra natraga state ki intelligence na mapung phaba paw ma khoi da praja da piba ngamdar bra masigum se khoi kam koina thengnar legani war manung sida haiba wang sino jang jari masai aina hajaba da kreng makha ta boina ko Manipur da ujile security deployment se cost so habigre more than 60000 lising hum phu hena leine makhan gi CRPF, RAF, ITBF, natro Assam Rifles oigera adagi masing su haipet yamini Manipur leis akoi gi Ministry of Defense, Ministry of Home sigi makhas da tongan ba agency mi amale uje khun ngak pasing gi mathata palai ba case haijaba tare ko moi mani nga phaba kan sida ai ngasi phangjaba keno da koi pawda hujik haiba khunngak pa sing sigi maktak da palai ba case hek areba police ki home haitar home department ki makha da leba state ki home department ki makha da leba FIR amana ko pana amane natta be da hujik leise koi gi SIB umako adagi CBI NIA adugi mathak tam enforcement directorate haibadi financial transaction da irregular oiba pot myam thidu kan sida magi matik chawa cherak pinanaba financial oiba discrepancy sing sida thibu hum toba enforcement director haitan sigi bo chela hai learning point Manipur operate toriba keno si yam yame koi agency hajab tare ko karam agency no haba kanda akoina phongnu be agency ka lemoni akoina uda be agency ka sulai ne aduna overt oiba pot khak aidi mapan thorpa pot sing koina uba aduga covert oiba sina koi kya khangde khangoi kenda it is the nature of things khangdana waina select pot amani aduna khangdana waina select pot sing kana na sinbi ya ga haba question ni phum dei waini akoi gi ngasai aina mo hanjare among han hajare ek double haiba national security advisor oriba nupa sidi ma je akoi gi Sikh ki riots koi Sikh temple ki terrorist operation blue star adu mi myam je nomai amna kutong da vida purp sarenda ton ngamna pamani Pakistan da ma agent spy or kanda magi nuclear gi oriba bomb test yengna khotuna yam mani India ki James Bond am hajaba tare ko mai haine adagi Mizoram gi leriba mizogi susma handle tawrini ado ai wakhan gi wari ne assessment sum to kan da magi loidringi punshi mai chapter loidringi sta Manipur se amtang leriba film sing se koi gi insurgency gi haigera ama haigera any sort of problems adagi ngasa habiriba kuki gi maitei gi tongan ba magi interest maitei gi high pot sing se once and for all masig se amtang mana pama mong amada natraga oibiawa mong amda nai khairam su possibility le adui potuman nairam ta su magi last feature on his cap hajabta aina highway je tabiri myamna munna khanbi gani maramdi masigi new je nupa je ekedawal have nupa je
he's a live human being ko regardless of the way the kind art of war have possibly ma yamna expertise expert level whatever nupamani and he is one of the most powerful persons in India akoi khu chen bada ka le aduna hujik high post design se kari kari lege habanina greater design se kari lege have khangdabanina uhondam yama lebanina the resources of a state a country hajaba tare masi myam se pulap mi kana pa kan se sinaba ngamduni ngasai haibiriba even chief of army staff wagera adagi upendra trivedi hoi anything magi defense ki makha lebase subject to magi kenwa tani hujik leba national security advisor na harapa kai jiti adai da try na ta to ya ponte aduna masi poche india gi leba uhaning widaba ading haksung kana na khangni akoina pare pau sing sida hujik social media habisu kena to buya bunna koigi misinformation haina thawaina mu thadok pe karamano ha kana mi myam na di uhaning ba for example 900 cookies la khole natra adu poto la le nor se la le nor adu ta gadi hana masa hybrid mana kulip na kedo yamna sengna ahama to bunu mitida adu mu hai kai mo leite si pau si lan mani haina hydri kai press conference da aduna khara amadi akoigi yamna chekhinga da budi karino haba kansida akoina khandaba kansida tawriba manipur leriba irang se karino haba jimo miyamna tinyo thara kanji yam kupna digest to mo phayen khale akoi to no bu honari ko adu akoina tawriba pochida di kai miyamna khambi pochidi manaw miyam lerengoni akoina uda pot mayam lerengoni akoina urise only the tip of the iceberg haina akoigi mathakta na khajitang urakana makha na akoigi ching dona chawna koi udo pot mayam su lerengoni haina khale anu ching dona chawna leriba pot sing sina maiti lebak manipur gi sidamak ta kyam phana khanmano chakot aning mano miyam gi damak ta yaipha haning mano haibugi mafam sine ba ta numit chawani helabo akoi da su wan leita gadi intention du pharibra phatribra magi intention je miyam gi damak khalibra khandibra lebak gi damak khalibra khandibra haibudu wa haini akoi leba MLA politicians bureaucrats mayam side di thudokna yam ka hana expect to ngai di leitre manam di chamane numit chawani bo hela kan se wa mo ngang ta ba haibasi leidana amom da kan di yam kon expect to ngai leite na lowe adu moi to ngam ta ga su tongan bo hujika hairumba force one man karam one man no ha kan Amit Sajuman ha ta da ya Modi Juman ha ta da ya bot adu no pane adu mi mana national security advisor mana manipur je magi playground final playground am oi hange haina khalam ta gadi kamain tawwa haibu khudi wai ne tam jais okay nas roboina sa akhoge same in the name chief upendra trivedi na phongtok pase khogi handaki thoiba conflict haigadra masi conflict se one of the reason ni ana ko mam na longna ba anglo cookie war centenary gate mai thaki maitayna mai thai aduna makhoi koibu respect tawde haiba skumba cookie gi allegation haigadra mogi claim masigi se upendra trivedi gi matungina di anglo cookie war centenary gate mai thaki de haina sanal ba pauche gi anba headline on phone so swai je kari habini kana ne hai koi ai koi endena mi chief na hai mana competent authority du no demand karigino haiba kanda madu wado haiba ngamdo je kana haiga dage haiba inquiry committee retired justice amayawna ko mogi mi kya saba company ahum na ramari na saba committee am lebane mogi report se tha ahum gi manung da taruk ki mungda putho na haibane hujugo puthoktan dai se kadora where has the inquiry report gone inquiry committee ka jarage mai magi area hana leidna inquiry to do ji kana to chief of army staff to do bra to magi jaga to jo wai ni moi military gi issue sing sida but it is a problem of manipur but problem je kamano have cans the manipur gi mina to do inquiry amani hujik cbi gi team se je humphuni toile ha moi na me ama tam mar kan se loina mo yi uda man na uri ngata ni moi to sing si adu hujiki competent authority hai ta gadi irang se kaida hoino kamain horpono masida makhut yor sing se kana no hai basi inquiry committee se sineba maru waride moina ne ba hagi da umyam se
hey no sumai to no hokibne amana wore sumai to kimni khokimni haibje fact finding team je mokoi ama leiribne constituted by the government adugi government ki leiba koi inquiry committee di ngasi bo mogi report se table to kari gi no haibje wang amane hoji miyam na hanare je ana masigumba khoina tasengna hai kan da khoi ithau na ta hai ta ne ko military court bo khoi jang kan da wakalu yaribra hoi mom da yabi but akhoi gi magi area da army gi su to defend the interest of the nation akhoi gi lariba magi border sing ngak na line of control yeng na khotna mathau nu tromoi jo samana na akhoi gi judicial system lariba inquiry committee ma sem ta gadi judiciary to respect to ta ne mam di judiciary hai bi ta sen thi ta ge they cannot be biased fact la to ne ana mathau to da budi hoji inquiry committee na to da bani akhoi gi army chief no hai pa wahai things di hoi hai bi di it may be food for akhoi gi kano hai jaba tare newspaper khare gi di mamang tharambe adu actual akhoi gi to da mathau du di hoji inquiry committee na hai kan ji da madu report puthora kan ji da na puthopom di thoba report hoji bo puthorakte madu maram na kari gi no thoina puthohandribra natraga miyam da madu puthoba kan da hena kana problem leini haibra ana khoina khangning si aduni general na haiba army chief na haiba se masi je chumra lanbra habdu akoina haiba yadam inquiry committee no haigedam na hab and it is on the akoi gi kari haita provisions karma provision ha kan the inquiry committee gi free and fair one conduct to udam ni haiba magi procedure sathak to thawong sing sida kanana bu kyam lange kyam na kyam soigre kanana kai mai thagi kanana kai hat ki haiba jing loina ma black and white puthokada bani masing ngai mina ba tai ne na hajaning khathuna puthopiro sabam kana thagachari north window television na santok chaba ayuki manipur ngase ayukta santok chaba ko north window gi news analysis manipur phongba maja news outlet sing na puthokpa ko pauche sing gi headline sing na ba paw na ba gi program si ngasi go ne matang soida lukshin jere ma ma kana thagachari